jamaah Islamiyah sesama, bakti pada nusa dan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, amalkan nilai-nilai Al-Quran, meneguhkan akidah, tegakkan syariah, ala ahli sunnah wal jamaah. Bismillah, saling menjaga ukhuwah. Alhamdulillah atas rahmat yang berlimpah, kita saling terus bersatu. Bismillah, menggapai ridha dan berkah. Alhamdulillah atas nikmat yang tercurah, khidmat santri pada guru selamanya. Menjaga persatuan dan kesatuan, amalkan nilai-nilai Al-Quran, meneguhkan akidah, tegakkan syariah,